nongeye kubasuza nshuti mukurikirana ibiganiro byacu ndetse kandi n'uwabahageze bwa mbere nawe ndamusuhuje kandi mwibutsa gukora subscribe ndetse no gusangiza abandi byasanga hano. Ngarutse rero ariko aka kanya ni inkuru ibabaje cyane ejo cyangwa se kwa batarabyumva hari impanuka yabaye y'indege yavaga mu Buhinde yerekeza mu Bwongereza. Iyi mpanuka ikaba yarahitanye abantu 242 bari bayirimo, ariko no hasi yarimo abagenzi 242, ariko haje kuroko kumwe ubwo yahitanye abantu 241, ariko no hasi igeze ku butaka kuko yari ikimara guhaguruka. Hari n'ibindi bikorwa remezo yangije ndetse igera n'abandi ihitana. Icyo nenda kugarukaho rero cyane nuko muri abo bantu 241 harimo umuryango umwe wazimiyemo umuryango w'umugabo n'umugore n'abana babo 3 barimo impanga. Aba bose rwari urugendo rw'amateka kuri bo bari bafashe, kuko nko turi bubone bari bafite urugendo rushimishije rwabo rugiye guhindura amateka y'ubuzima bwabo mu mibereho yabo ya buri munsi, aho bavaga mu Buhinde bagiye gutura mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari selfie bafashe ari nayo muri bubone cyane kuri iki kiganiro, mu gihe bari bageze mu ndege bishimye cyane bavuga bati ubuzima bwacu burahindutse, amateka y'ubuzima arahindutse. Nyamara siko byagenze, kuko urugendo rwamaze amasegonda 10 yonyine indege ibikoze impanuka. Uyu muryango rero wazimiriye muri iyi ndege ya Air India wari umuryango wa Pratik Joshi n'umuryango we wari uri muri iyi ndege yari ifite urugendo rwa nimero 171 ya Air India yari yerekeje i Londres mu Bwongereza. Iyo ndege ikaba yarakoze impanuka ejo hashize ku itariki 12 z'ukwa gatandatu 2025. Mu bagenzi rero 242 bari muri iyo ndege ejo hashize kuwa kane ku itariki 12 z'ukwa gatandatu hari harimo umuryango w'umudokteur Pratik Joshi, akaba yari umuganga w'umuhinde wari usigaye akorera akazi ke, harashize imyaka 3 akorera akazi ke i Londres mu Bwongereza. Uru rugendo yarafashe rwari rwo guhindura amateka y'ubuzima bwe by'igihe cyose ku muryango we yarajyanye gutura mu gihugu cy'Ubwongereza. Uru rugendo rero rwari urugendo rw'amateka rugomba guhindura ubuzima bwabo, nibwo rwashoboraga kuba rwahindura imibereho yabo. Ku itariki 12 rero ejo hashize kwa kane, Dr Pratik Joshi umugore we nawe w'umudokteur witwa Komi Ivasi bagiye ku kibuga cy'indege cya Ahmedabad mu Buhinde, ariko bakaba bari kugenda n'indege yari ifite nimero y'urugendo 171 ya Air India berekeje hehe mu gihugu cy'Ubwongereza bagiye i Londres, hamwe n'abana babo 3 aribo Nakul we na Pradyut ni impanga zari zifite imyaka 5, hamwe na Miraya w'umukobwa wari ufite imyaka 8. Bakimara rero kugera mu ndege, uwo muryango kugira ngo burya ngo ifoto ni urwibutso kandi n'ibihe nta foto nta cyabaye nk'uko bamwe bajya babivuga, bafashe aga selfie kagombaga kuzabibutsa ibyo bihe byiza bari bagize, aho buri wese byagaragaragaramo nk'uko mubibona kuri iyo foto. Ni byiza ko umuntu yavuga ko bose bari bishimye rwose. Uwo bita Prabuddha akaba umuvandimwe wa Pratik Joshi yabwiye NDTV ko uwo nguwo yari yarashakanye, Joshi yari yarashakanye na Komi umugore we Ivasi hari haciyeho imyaka 10, kandi uwo muryango wahoraga wifuza kuzajya kuba mu mahanga mu gihugu cy'Ubwongereza. Harashize rero imyaka 3 umupapa w'uyu muryango abonye akazi i Londres. Kuva icyo gihe rero yagiye agaruka, Pratik Joshi yagiye agaruka mu gihugu cye, agenda agaruka cy'Ubuhinde, kandi yumva afite icyifuzo kandi va ku munsi umwe bizabaho akajyana umuryango wose he mu Bwongereza. Umunsi rero
w'ibyishimo, umunsi nyirizina ukaba wari ugeze aho bose bari bagiye kwerekeza mu Bwongereza. Urumva nawe yari yagarutse bashaka ibyangombwa, yari agiye kubafata bose bakagenda. Naho rero umugore we nawe yari umuganga wakoreraga mu Buhindi. Hari hashize iminsi rero Pratik Joshi akoze iki? Agarutse mu Buhinde kugira ngo afate umuryango we, kugira ngo n'inzozi z'umuryango we zigerweho zo kujya gutura mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku wa kabiri Dr Komi Ivasi, umugore wa mugabo binumvikana, yasezeye ku kazi ke yari afite mu Buhinde ku bitaro byitwa Hopital ya Pacific Dudaipur, mbere yo kugira ngo afunge amavalisi ye ndetse na ya buri wese bari kumwe bazerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza. Urumva haburaga iminsi 2 ngo berekeze mu gihugu cy'Ubwongereza. Bose bari bafite icyizere nk'umuryango wose ko mu minsi ibiri iri imbere bagomba kwerekeza ku kibuga cy'indege bakajya gutangira ubuzima bushyashya bumvaga bawufite mu mifuka yabo. Inzozi zabo rero mu by'ukuri nta nubwo zamaze umunota, zahise zangirika mu gihe cy'umunota umwe, indege ikimara kuguruka mu gihe kitageze no ku munota umwe. Mu gihe indege bari barimo yaje kuranirwa gukomeza urugendo, ikagwa hejuru y'inyubako y'abanyeshuri bigaga nabo ibintu bijyanye n'ubuvuzi n'ubuganga, bigahoberana. Iki kintu rero cyabaye ikintu kibi cyane, gitera ibibazo bikomeye mu mujyi, kandi byatwaye ubuzima bw'abantu 260. Ariko ibi ngibi ni imibare y'agateganyo kuko n'abantu bashobora kwiyongera kuko hari benshi bakomeretse ku butaka. Umugenzi umwe niwe wabashije kurokoka iyi mpanuka, uwo bita Vishwash Kumar Ramesh, yari yicaye ku mwanya wa 11A. We yabashije kurokoka iyi mpanuka ku buryo bw'ibitangaza. Baracyakomeje gukora amaperereza ngo bamenye ngo niki gishobora kuba cyarateye iyi mpanuka. Ibitaro bya Pacific Dudaipur aho wa mugore yakoraga bunamiye Dr Komi Ivasi, umugore wa mugabo, mu cyo bise Times of India. Bamugaragaje nk'umuganga witaga ku kazi ke, umuganga w'icyitegererezo wafashije ubuzima bwa benshi. Akaba yarifuzaga, yarasangiraga na bagenzi be ibyiza byose mu minsi yatambutse ndetse n'umushinga wo kwerekeza mu Bwongereza. Banavuze ko ari umuryango mwiza cyane, umuryango wabo n'umuryango we n'umugabo we wari wishimye, ukaba kandi warasangizaga ibyishimo abandi bantu. N'umuryango wicishaga bugufi ndetse ukagaragaza nuko wita ku bantu. Birabaje rero kubona umuryango warazimye mu kanya gatoya. Inzu yabo rero aho bari batuye mu Buhinde ubu yuzuye amarira cyane. Abantu benshi bahaje kubunamira, kandi gushyingura kwabo biteganyije kuwa 6. Umujyi wose ukaba uzabunamira umuryango wa Dr 2 b'abaganga ndetse n'abana babo 3 bakabunamira. Birabaje nta kundi, ndetse n'ababuriye ababo bose muri iriya mpanuka y'iriya ndege bakomeza bihangane, kandi ndetse n'abagiye Imana ibakire mu bayo kandi baruhukire mu mahoro.